Subo ngenah muncuk kuri agung. Menciri subo burin ya bapak. Nih po, rame sajan itu po. Rame puri mula rame sedro sepi ada. Cina subo puri rame. Itu dua gong jagi nangon niatnya. Banyak-banyak peserandap ngador ngayah. Duh. Wih, Ning. Melah ngabo daging niatnya nih. Sambil ngador ngupon-upon di alas. Pamocino bakin nih. Subo po, man mailah kengken jadi po. Suba kangen pesan tiang, penggal ketemu. Nah, yang gitu bapak nak kangen masih jalan alih mau iluh jeneng. Patok paling. Cang paling jening Ci paling gede. Yo paling lengah. Lengah orang anjing. Itu nak cegek nih. Blar, Cil. Angkat tado aja yang gelah rao. Yang saya nggak dulu bacang di pangkeng. Tawang Ci. Busan, dandan, cang diajang dua gong biang. Batas gitu, niken cangkin dua gong biang. Yuk, mai lo yuk. Oh, Jen ben tak lo. Apa bilang kalau? Tadi kadang bebek deh, kau mau kaum lo. Makam nat. Pangalo, benci ngamang mata lo gitu. Tuh bang ada bang kulitan. Sing, niki cangken dua gong biang. Yuk. Suat di pangkengnya nah. Sodang gelang wedang. Tuh tugas yune jani. Tuh dong. Apa bilang kalau? Bang tugas kan dan. Ya iyalah. Jani tugas canggih ngaturang wedang reng ida dua gong biang. Bojam nih. Boleh jadi. Oh iya. Ya kita yang matur ken lagi dulu. Oh, bisa matur gitu? Matur ken aja. Oh, mina yang Cil. Mana orang malu. Hampurayang titiang Gusti Ayu. Kunika napi sane bakda Gusti Ayu. Oh, nih. Rayonan napi toya. Oh, nih. Oh, nih tugas yang selesai kapa-kapa. Ngaturang wedang, reng ada dua gong dia. Man lah udah tuh. Wawu, sami pengayahe sampun masandekan. Sane mangkin titiang jagi malih ngaturang ayah ring merajang. Oh, gitu. Man, nyak ngabonnya kejam, nyak. Oh, Nyak sing. Nggih, tiang ci sane ngaturang mangkin dumun, titiang ngambil lambat dumun. Oh, namun. Orang-orang nah, rahasia nih. Ngading orang-orang. Nah, ini Mario. Gek, kita bentar ya, Gek ya. Ya, pegang ya. Ibu abon. Halo. Isyang kejap kena. Isyang. Nggih. Isyang kejap nah. Nggih Gusti Ayu. Apon ta boy lo he, lakar abag hija lo.
mamitang lugra titiang Ratu Duagong istri. Nembenin titiang para rengi ratu. Titiang ngaturang wedang ratu. Oh gitu, Nana sedang luwungnya. Pengayahannya tunian gelah kijo, kadang narakonnya. Suk semana loh, ingat iloh tekan galah-gelah yang wedang. Buat manipuannya tutup ganyen, ilohnya ngaturang wedang segelah. Inggih ratu. Sake wanten druenan ketambatan titiang. Unjuk lungsur atur titiang ngaturang ayah. Sing jaketo loh, radennya nopak gelah, donnya nangon seselati. Nak mula keto sotani nguang jero, yen sing panyak gelah, do kapan kaduken? Inggih ratu. Duro sunggahang puniki ratu. Karuding! Angon nyai kitan nyai neo. Kene tata krama di pedukuhan, pantes. Habo nyai mai. Dong milih pesan nyai ngalih kau bulu angon nyai nyodang gelah. Ratu Duagung. Titiang wantah ngaturang. Punika sane kepicaring titiang. Kengken? Seng ulian nyai keto? Seng nyai ngelah pengrasa. Ngelah mata angon nyai kena. Toleh malu. Yang sebab benah marah orang. Kang sarang tindak kuang pepinah. Gula unat nyai make. Pen mani yang nyai kang atau orang rayonan. Kang sambahan nyai dinatahe cara nyai ngomong kulong amah. Cara ngomong siap ngamah. Ubohan kadang nyai. Nenten-wenten manah titiang sekali punika. Ampurayang titiang Gusti Ayu. Abang tawang nyai nah. Tiban-tibanan gelah merabi dini. Tumben jani ada penjeruan kene tekan gelah. Nyampahan gelah. Jat mawa ngalas nyai. Kene mirip pengajahan idukuh tekan nyai. Mirip biasa nyai ngamah mabesekan ngajak kulung. Neh nyai ngamah. Ratu Duagung. Sangkaning ketambatan titiang. Ampurayang titiang Duagung. Kane Gusti Ayu sane nganikahen titiang mangdonika Duagung. Ya, nggak kawat, Gen. Nyong, naik sambat, cok. Remula, jadi mangaleh muka. Tawang tuh. Gitu. Macam-macam, Gen. Fitnah, yo, fitnah. Tawang itu. Cang, lah tugas sama soda wedang. Cang orang ngabo, Gen, kejap. Ada cang orang ngatoran? Hah? Mulai ada mangaleh muka di kabu. Paman Agong. Yang Wenten api aku. Kadi wenten wicara piragi dia. Paman. Tinggalin jat mau ngalas nenek. Grenet gobane. Tingkahnya nih mertak lenggano. Bato hango gelah cara kulak. Nyodang wedang ngangon kau. Maris makin pekayun cokori dewa sampun api aku. Kene paman. Ye nenek bang dipuri sayan mekelon nyiseng sinyal penadene. Mumpung ida sang Prabu lan putran gelah tuseng dipuri. Cutat gelah tuseng seko teken jelmone totonan. Uliang iya pemesera ramana dia laseng. Lautang. Inggih aku inggih. Ning ayu dewa. iya. Udah. Iring ido dwagung biang kepuri. Selok ke cening ayah. Aji, mungkin Aji jadi muliangipun kalah sih. Dona kena haji ning. Kena haji ngematiang.
kena haji ngawalian yo kalas. Dona kewenangan haji ye. Mude selap jenenganya. Nenek. Boleh. Toh beci vitamin nah agen. Hah. Kadang Allah nage dari rabi dini. Cus. Gusti Patih. Wenten seneng uning ayang titiang malih. Titiang bacang mau pamit Gusti. Sampun nang palungguh Gusti. Nyarengin titiang. Yang titiang newek. Diang pendidik kalas. Bangsing beno linyo tekening kita. Beno ngatah kalas. Jono kini jalan silibang pejalan. Kayon Gusti sapun api. Kini. Yo ngalih jalan ane gede. Bangsing liu na nyengoh ane boyo-boyo. Tuh. Kamu laku tidurin kanang celeng. Abu ben sandi kalau kene. Cina sing ada anak rum. Utang jalan. Dados majanggalan malih Gusti. Yen kenoh hang beno. Sina lakar ke pedang di jalan. Nek Kang Wang ini malu masayo belah. Puen mani ngedas lemah jalan kan kurang bin pejalan. Nenten Gusti. Ya di aston wengi dan sandang Gusti Sumandia. Nen malu. Di benongan jani beno ane ngwasang urip ilo. Jualo sangkaning kangen sebot benongan nohang sikian ilo. Lenseng tadi ketemu rengi dodo agung putra. Dekenyak misi ketundung uleng puri. Nyak dok kena penuh ning rasaya. Patuh kebiaparan ilo dekening bener. Gusti. Dados nenten kemana hendak titiang? Kini lu. Ado nih bener di karang kepatihan. Ado buka Gusti biang bener. Subuh kudang tibaan kaden ninggalin bener. Mawenang patuh kebiaparan kena. Gitu masih hiluh meh-mehan bulan-bulan sing idang ketemu ring ida dua putra. Patuh peturu tegal membudi toyo. Kena benone gitu kena beno Gusti. gitu. Ngiring alon-alon memargi Gusti ya di aston pedang. Nenek ada bengkong gitu lo. Kene ngujang dua kong putra antosa. Mumpung ada beno dini. Mumpung saya ada nyen. Yen sing mulia. Linyok beno dekening tidak. Yen li mulia. Barang bagus. Siap deh. Siap. Benyop nah. Suruh diagung jagarang jo. Bangit. Yeh Gusti. Sing medaya tiang teken laksanan Gusti ne. Dong kene sesanan patih agung dini. Apa nih anak sedang tua tangan tekan panjake. Celekan teken tingkah buron laksanan Gusti ne. Lagote tiang mawak lo. Kaden Gusti ohnya anak lo mudah cara penarkan Gusti ne. Nundun macan medem nyai. Nyin mirip anelakan ngewerangan nyai dini.
Supo kadung ulung munyin penuh nih. Nyai milih jadi. Nyai milih mati apa meliang-liang aja waktu. Kengkeng Gusti. Meliang-liang gitu. Nih, loh karuni. Sing perlu milihin petakon Gusti nih. Apa buen ngemasin mati? Sing bakal makirek? Nah, kal kengkeng. Ida sang yang widi pinaka saksi. Yan mulia nunduk kene yang rana yang tiang mati. Nah, kengken kayan Gusti nih.